Ya kamet Kaba Sah jong u secretary jong ke animal husbandry and veterinary jong ke Sarkar Meghalaya. Ubala Khlad kendiat ha ka janmiat jong ke Shipho tarik risau araja arpolai na ka jingpang ha u Klongsnam. Lala aban pendap no ya ke postmortem ha civil hospital Shillong hane ke ski balang ka khatwai tarik risau araja arpolai. Ya ke postmortem ke bala shimpor kumba arkan tatam la pendap daki doktor jong ke civil hospital ringkat ke jing donlang ki doktor na Woodland hospital. Le thu ba ka jingyap jong u Dr. Manjunatha ka day namar ka Jinglang Snam ha u Klongsnam. Hadin bala deble ya ka postmortem ya ka met basa jong u Dr. Manjunatha. Lara abet na civil hospital Shillong syaka katling sun ha Guwahati bat nangte en ra abet sha Bangalore ka badai ka shnong trai. Hashwa ban ra no ya ka met jong u na civil hospital. La don lang ru ki officer ka DC jong ka Sales u menteri ka tanat animal husbandry and veterinary ka Sarkar Jala uba AL Hek ka menteri jong ka kot ka khya ka Dr. Mazal Amperin Lingdo u chief secretary ka Jala uba DP Walang bat kiwe u Dr. Manjunatha uba day u secretary ka tanat animal husbandry and veterinary ka Sarkar Jala ula Khlad no ha ka karta ka ba Mawphor Snam bat ula I no shadian ya ka kurim bat ye iwe ikhon badang lai benai. So they're not going home, no? No. Straight to the airport. There's no more time. No. There was a discussion. Straight. Along Kaba Sah siya or Manjunatha Sarkar ko jud ni wala try pun sila bakit Khlad no pinted nakabo yo kakadagdag na islam siya pat nakanyang kasarkar hindi dapat pa siya jing do long gabaka akajing Khlad no sinde pinted kung mga kat kapadon kan banle mali da kasarkar bat video cantik ba papulitan ba kakalok kang don ni don pun batang lai ko nang katang kulung pun bangkong kidon sesnong ti ngayo snong ba community officers kibaya training kat lang ba so mantuna kilaya tulon lang na do men janin marsilyo ya kajikit ko sa ini po pat kat kapadon kan banle panpoi suk ya kan net kepada sa cukup siya kasnong cukup siya dan Bangalore siya masuk nganum la mga bandikamen kita tang nyawa di Shwa yang up or chief minister yang pun siya badan ke program communication skills ginayawan ngam tip taray kulik sa iba dayawan lang isyawan hang ni banya Shwa ya bejes ngam ya dibahagi Yeah.